tunilha Impact TV Manipur agenda Manipur Kuki edition ve ho zo se kahin lim che uve tunilha ike ho lim na diu topic silence heart more kiti adia achi sa tarik somni le sagi ni iroi simba thusu chungchanga ke ho lim theidinga tuni panel la ihung topi o zaum ta kazit lama umhi pu Kakai Singsit Secretary Education ATSUM All Tribal Student Union Manipur chule helam ma to he le P Rose Mangsi Haokip Retired Assistant Professor Manipur Women College an tutua Advisor Kuki Women Junior Manipur Epo Piwahin amasak penin amate ni kalimna conversion amasak penin tu ni ikehulim na diu chungchang thudola pu Kakai Singsit lam anangaw hitin pu hekai ietia hele tu chung thusua hi at something silence heart more kiti hi nahin lainat pi uwa press conference nan ko jiengu ham ep lungyal na nei uwa hi chi thusu to kilhana hi so piteni adia nu pateni khangdong cha hi na lai honin amate ni thusu chungcha nga hi isu pite ho adia ichen kompi valley mi te ho hi thip jinjina a umuhi ietele na hon nei tipu na nu hamti masape na nin sei pi dingin ka hin teme ATSUM tu chung hichi game village iroi simba thusu nu pateni chunga eng sit alo le noi sit ta ki bol chu tu chunga chi pija ki lunghang ham ti le adi ta chu se a hele hitabang hin phai sam hin thinglang mi numei chapang chunga khan sit ne an jingin aiwa ATSUM ki gel chu chi mi phalo mi khan sit them khan in thinglang mi chunga bol long le achunga action la di government law enforcing agency ume hiji achun dan chun ama let the law take its own course dan chun ahi na bangdung zuin achung wachu thutan na ne han nei ni chu ho chung achun thutan na ne han ti chu na ai ja chun imao anaki sai pu ne rep incident tam ta condemn wa ni ki bol ji in ai wanga chu ipeham si so isu hi communalize ong bol ngai pui ti na ki gel ela tu chung chu pida ki lung no mo ham ti ala ningkum ga gel do thei khat chun ningkum jaw sang April tarik som le li ni hin jaw thabana ga jaw ho thinglang mi mei chapang mi hi heti chun anake manin achung wen akisu se in ichan ge hin anaki ball in chong chu anaki lunghang le en awanga chu anaki ke ho na chu cho hi ponat ume condemn ki ball le ai nong le cho issue hi hai khat daw te nikiti ha ni hai khat daw te kiti chu government in to ding dol ki to hen tia chu niki pan ne ale ga gel do thei khat chu 2013 na chandila momoko chungchanga public function a khansit na khat zukham khanin anabol chungchanga chu iga gel do thei chu le Christmas ding kon ta hin hi chi chung chun hi chu chung hi chi thu so chung chun hi cha chun keong ke so her ko tora lam kai kan hin ha tan ki boyin an ki boy pi ti chu valley civil society ho chun ki phin an bol jing phet wa chun Christmas a hung ding pama kon outside state na kon hello le phaya Christmas a chi go ho chum tin ha ki ting tan Chandi district momoko thusu chung chang ji a chuna ale aki sei pen chu
valley civil society zo si tu ki ho we hi chi ai pui hi tabang issue hi chan ge ya kina an thailom communalized ball ding issue hi pui na je chun mi Christmas chi ding ho chu chi saute ni ki ti ka ki ho win anom po we achai chaina chun 24 ni a chun tu ni be wang ki hong tan te chi saute ti le ami pi chu chi dinga aki hong tai ban chu tu ni a ding atiu chu chom hat pung hat zowa immediately impossible ball kit u chu ala chi chunga ga gel do thei khat chu thinglang mi chu aina kenga chi ge yang chu kenga aina kile ho ge jong chu ana tinwa ana vo wa chan gam khat ni ki bolai chu ka sata ka mi taung hu koireng ge ya ka ga tu chu aki sei pen chu tua chi chui chu ale hitabang hi thinglang mi chunga asu ting le thinglang mi society hon condemn ball chung chona banti alowa le isopi valley ho meile ho chunga engsit khansit aki ball puye ele aki thip ji in ya chu tu chung cha ki gel gel le ning kuma hong so le tu chung hong so pai ki le tu chung cha ki ball dan chu ivet na le a background chu ga ve le han thinglang mi hi jewa noi si jewa ball he ti chu ki chen ta ki mu he chia chu tu chung wang i thip le mi min i noi si ve ka ti we ke noi si na lu ne ti hi point khat na ko hin pu ka kai hin som khat pu ka kai na chol an hai nem ta din la nu te lama Kuki Women Union Manipur ma advisor pi Rose Mangsi Haokip ko ma tham khat hin dong kin ing ka te tu chung ATSUM te hin All Tribal Student Union te hin nasata in na puna ovin hisita kilanin muntin gamtina nu te ho adiin Kuki namsunga nu te hon apulalun ting le media ja chum la dunga jong hin Kuki Women Organization for Human Rights kete hon jang condemnation le kha suvin Kuki Women Union Manipur te hi hitabang thusu ho hi nan het kha jiwam masanga nan het kha jiwa hi le iti pan nan la jiwam chamcha nehin seipi theidiu monu ka ki pa e dunia impact tv a tabang kenyang phat Kuki Women Union Manipur te thalanga he tabang phat ka man thei ka gel le ka ki pa en a he ATSUM te jong ho win chulai bon chawin ki pa na kan phum sa e tu chung thil su hi nu te dinga po na lin ta khat ang su kha in ja hin ki hon condemn dem na hin su ding ka ti lai ta uchun any time si ka ga simu wen ai le Kuki Women Union Human Rights kitite a ka mu pai yu wen ai le cha achun ki hon jong ka tu khom win ka ki ho win e ho chun i so pai diu he lu le chi ngan si diu ham ka ti win ai le ka loi te ho chun Kuki Human Rights Women Human Rights then an so a hin chi chom chakhat ngan si taw ti mi pi ga he tinga chi bon chi ke wa kon dem i bol dan wa min agel diu he ta in ta ka thu he ka ti un chom chakhat chu e ti chun ka mo win ai pi chu hi le ke hot wang chu na satan ka puna we i pi la kan mei chan piu nu pateni iteni chung thu hi kam na mun che wa chun kapuna so ke yuvin hi cha hin ATSUM ten jong na satan pan an la pai ki novin a hin ka gelin ai le chi ke ho ka ke hu na wa chun memorandum yong chu siam pa ko ma piu hi ten ko pi tu ti chun Manipur pum pe a the yeng hi ten e chi tu chunga hi amani nu pa hin Kuki Women Union Manipur te chu ta sata in personal ta in le kha chu in pe hu yong le e ho ki kum lu jeng wi te bol te chu bol jeng wi te kan ki ti we he cha a hi te chana tu a yong ke hon ka ta hin ka ge lu wi ne tu yong a ge be se pui ka chi thil se bol chi valley mei go lang chapang mili ho hi ai the ya ele ke ho ma sang ayong in e mu sa han lang ke ho nong na satan do thu do jong nei wing katin lo ko na chu government aboarding chu ki bor nan te yong le
ke ho yong kalung ana in kathang atomin a hi thei chana to a hi government a sei dinga ka ki gu nu hi jubilee ka bui pi be se wen che kong ki chai chai tiang le ke hon kan sei di hi chi mi li ho hi ti chun court mai kai sai lo le jail mai ya koi ding pa chu ka dei povin a hi the a le phansi capital punishment a bot pi win ti hi Kuki women union Manipur ten chi siam ko ma memorandum kan pi gu nu na itin ge lo vam thu su a phat lai chun thu su khat na ke muin hi chan su wa chun action necessary action will be taken against the miscreants if found guilty hi chai hin miscreants ho he guilty hi wa hele ama ho he atatu go na ke piding he ti khat hi a save hi cha miscreant ke ti thei ho khat hi iti ti yong la guilty hi te liu chu ta sanung thu cheng khat cho hi chi to ke thon na hin tu chung hin ATSUM te in ATSUM hi student lung oi lo now na sa ta in zapi thip cha nam pau hi alung oi pi ta povin hi chi chung chang hi no nang ma ge la hi chapong ho ti ja ATSUM ho lung oi lo na hi nang mit wat na hi adi en na team ai lo wale asang hi ve na team ipi gel dan na neyam tham cha khat to hin koi be ding in ka de ATSUM hon apunavi aye chu nu te pu net ding yong che I het pe win ite a chu ama ho yong chung ki kum lu no ba ite ye chun ama ho na sata a movement ite chu sang ta ama ho ang ki kum lu no ba thuan se hi nu te hon kana zawin ama ho chunga jong ka ki pa win ye chun ka oi mo pu we abang loi khat chun nu te ma sat diu dan women union te chu ma sat diu hin ale cha te win an sei ma sata win atiu le ke ho abang loi khat chun me nu te chung chang ya cha po net be se wa nu mei akiti la chun cha te dinga chu po net ta thil hi ye chun in sunga nu te chunga thil so he ta gel jing in ye chun all tribal student union ho chu ka oi mo pu ben na satan ka ki pa pi win ama sading I hoi ma saman ta pu win ama ho ma sata win ka ki ti win ke ho yong chun Kuki na ka tu khom na wa chun ama ho chunga chun ki pa thu ka sei win ai wangin pe para wang chu ye mi time sa wang ki pa thu to kan sei hi la we hi yong le a chung wa ka ki pa we ti tu phat ta ai ken yong ka ga phun do a phai pu ka kai lang chang cha anang ki no hi tin hi chi thu su he a chi sa November somni le sagi ni thu su pung ni vel thu su hin police a complaint chi hi 29 ni ahung ki mat do now hi December date 1 hi chi a victim an hi khat na chapang cha a hin na lai honin hen min lim vai phei apa min soi kumang vai phei aketin thu su a cha di a hele akum jang hi som ni la thum cha hin la hin aji aloi nu jong chu chu tima chu kum som ni la thum lam nei nga vai phei ti nong ki su in adi a hele hi chi 27 ni thu su hi 29 nia police a case ga ki pilu ho thing lang mi ho hin lung neu na in nei ji wa hit tabang apet na boarding ho hi tu kalteng hit tabang thu su o mai le apet pe na hang san ta pan ila ding danu hi student ho viewed wa ipiti na gelam cham cha nen ho dun pi adi zowa naga sei chu kai lai chu themhat ka sei be no min news a ong ki sei dan chu le if guilty ti suna lai chu themhat na satan no mo ka sei pi nam ti le a guilty hi dan danu chu evidence dim set ta chu amat uwa physical harassment kpa asting la molestation ki bola asting la even clipping the action of molestation private part abona
lima ala owa blackmail ball de tiu na hi chan ge ya hi a case to serious a bona hi cha chu if guilty ki ti chele ami hi mo chu thim na lai ding dan win aga on in na ji lai wan chu ka de mo thowe I ati ha hele thilsu pe na he ki bol ji lo ilung neu a hi dem to panan se chu le ai thowe ho hi thinglang mi ho atam zo hi ilung on neu win hitabang ichunga thilso le ki thip sane no ti khat hi gelvin adi ta chu ga se ya le public ho ga het no mu chu henge nu mei chunga khan sit ki ti hi anu mei jong hi changem khana effect a bol he astin la ka ga se nom chu so tabang hi di da hi ga het diwa ka de chu victim ho amin ki se ngai pu ye press au min ki so lo hin tu chung chu koi te press am khan amin azau so ti dan in a phal lo he adi ta chu amin jong i sei lo in a phae a ki sei nom chu le thinglang mi ho i sei bang wa chun i tabang tu i ting ken ki pu nge tin alung thimin ki pu ga het ding khana ka sei nom chu ning kuma tu kum he tu kum unaw upia hitabang thil su khat nu me mla khat in upia mla khat ipi ga tamin ipi sengar ga tiu tai chipa hin nu mei khat hi asu sin he kum som le sigi khat he asu se hi nu mei nu chun amo hin ape pe na police case file ga bol chu avi adi ta chu se ya le minu mi pan jong chi ki bole ka chunu hi ki sumin sin te ithi chiwang hi lo di dal UP chun case ga bolun tuin MLA pong zil in me numenu chu case ga file wan chu police on MLA pa pan pikit wa an sumi je avo o chu an sumi te case file ang na je bu chu adi ta chu media on head phet wa na media on head phet wa thulen ta hong su wa le ada cham lo wa I khat chu ai ya ga say ding chu police on case file ding ai the chana social leaders so civil society ho hi choyom ting le insumiten het sai na fighting ka ga se no min ke pa me kai khat ka do be dom ki ne tarik gate ni tha chun press conference at some ten a kovin hichi sangai express a hung ki sun a chun the situation would have been very different if the victim of the incident happened to be from the valley ti cho hichi at some ten ichangam khatna pu nat now hi asulang thovin Epi-18 hele hitabang pu nat na hi hichi supite ni adi ta chamin hi asulo dio na so phana ega sei do oi bo ve hichi supite ni chung changa kila na hin at some te la pu nat dan hi akimothein mi pi yang ke pa inte hin tua hi government hin yam ti in amma ho hi chamta in hin mo tha khat leo at samte in nadin mon hi EP ina lo ta dive amasan mas pazu ga kisile ka sei u adi yong he tu chung tu so hi thinglang mi khan mai lei chunga han bol le thing se na ga heading chu toy phaya hi boy yeng de ti chu kinom he aje chu example tam ta ni kimung he chi ja chu an kilung hang he aju teng le civil society ho thip che na am ji wa chu thinglang mi chunga tabang eng set na um teng le valley civil society ho hi thip che na am wai chu he chi ja chu kilung hang a ki sei pen chu tu chunga pat na hi tabang hi ahung so kit na la kami ter chunga hi ahung so kit le thil pha be se wang so loading e hi tai kon jong thil se bolding hon jong agel akigel do ding khat na chu ka sei u he ke pa me aban inulam pi rose mangsi hichi chung chang ta ke sain thil chamcha ka ga do non ki nen hi tabang hi ichen khom na wa hin khan to dung zu yin mi him jong ani si in apun be be jing in hi ji chun mi he mi ki tam be be ying de he chele hi tabang thil su ho hi mi tam la ko na chu aphalo yong ji ding chu het sa khat ne hi ji chun e ho adi in tribal me as a general chole Kuki is in particular la kas thei nom chu hitabang situation ho
la ko na hi numei hi na ako na hi itik kiven thading ham ti hi nu te lungela ko na ipi suggestion bol thei na sam ka ki pa ahin kiven na pa tu sei nu kha ka te ta e ka hin sei ban so tu chung thil so ahin adan ta so a chu women union te ai lo le sum te akoi yong le anila ma a chu chi nu pate in sumi ho hin in het sa pai diu police a siu chu khat hin ten government a chu civil society ho ke ho yong chi in het sa pai diu le dia chu ke hon expect kana bolu ahin koi ma cha jong sei pun e cha chu nu te hon game village le langol langan mi ka havin chite in chu ga hold of in lang kui itiam ipitiam ti chu patan in khol ro vin ka ti le ka sol ho yong chun aga mu yo po ve ipitiam chi chu lung don ta he dile dan ta chu cha chu phat chu ki sumang dan ta hite ya chu mi phat khat in again le women union te ho ke so ATSUM te ho jong hi civil society re ho jong hi a het na wa ke het mo sa hita hi hi wa ham ti mi phat khat an agel man chai aki khol lo ai poi aki kholin hi ai wa nga phat cha ka het lo hi ti hi tu ni in ke man Kuki women union te thalanga ka phun ro nom chu teng le if it happened to be in the valley kitipacho chu them chakhat ka se no min te ka khanin ken hitin ka gelen ke meli civil society ho to ka hi in hite ye chun I pam khat asu a le a valley ta hill ta ka to khom jiong aza phatan chu electric home abo jiong wa me hi nu pi hon chung chom do jiong te ka khan invest sa ne tunin nang ni ko ma ka se nom chu ave hon no dang hon no ananga ju vinten umarok case milong no pi khat chung changa thil su chu anagim ne ya that means the valley based people organization were not always keeping silent hoila I be silent di hom umarok case ahin valley based civil society ho mail ho pangal ho kabon chawin naga Kuki ka ki thovin chi umarok case pha tan kabolu vin Manipur sunga case hi athing a seidinga hitabang case ho aki chai tai ti ki ja khabe se lo chu aka ang ki chai wa nga umarok case awang hi na jo tawe ti hi ka ja wa umarok case a chinu pinu hi ichinu case na hon gal na jo tawe ti hi ka ja win abanin khat sei ki ning kate khat ki choi le kumni kum thum ma sangin phak nung case akiti in thaban chung ba a mi nu nga ni aloi te ni to kipu a thaban chung ba via chi wa chun lampi a ji tu si cho an tu ta win he cha hin jong valley based civil society ho silent in up po pat ta public meeting ka boluvin kan se de he chi isini akalung net na khat jo valley based civil society ho ima mera pai bi chule civil society numi ho tam ta sang aja hung ki jon ka ki jon so hichini public meeting achun ka ve vin ai le ei mi lang ho zo chu ku ki lang ho zo chu pe langa participation ahung ja wa chu thom chakhat hi kai ti ka vet nu ai le chidang nam dang ho chun na satan hung ki thopi ve public ati ka ki jon na wa chun hichi mili ho chu nei mat pi win lang phasi ni bol pi win ti akana di manu ai wa ni chi pok chi no hichilaya na sei dan chu hichilaya chu public hi criminal ho hi mat do lo hi ji chu chu bang sia chu na ha nu hi ti dan chu na mat do wa lo hi ji a chu tu chunga hi zapi silent hi akimat do ja silent hin te ti an gelam akimat do ya silent jong ai po ne lo will take its own course na chi ke si silent in pai ponte
ki phong thâu ding culprit ho chu ato ding dan nu le achung wa thil so ding capital punishment chu ane thâu diu hi ti chu ka sei no men he sei tang kai hi chi phaknung ke sa chu ahung ki mat wa chu hi chi alei kai ho meira pai bi ho chun press conference at avoluin mei chapang tai wa le min su sen da don ti khara se u chu ti chu ki ma ai chu adi ta chu hi chi chunga chu enge rep ke su communalized ball he ki ti pu ye bowling nga lom zong hi pu ye mo a ki sei chu le iso pi ho valley ho chunga thu so ting le thu len ta ha ei so hum ji win na e chu mi khan in agar chu thinglang mi ro si chun hi chu nu chu ga su sin hi chu nu chu moles ga bolin ki ti ye pu ye mi khat le ni in ana bol chu mi ro si chi pa hi understanding pa he ka ve le valley langa ka mu lo chu e chu momoko ke sa thil ki tho chu sang ki sa ai chu ki mo lung dam lo chu ye nge ki gel jing pu ye na no ho chu nga thu so ting le ki ho jang ka involve in thil na su le nun kho chu nga so ting le imlo thenin na bol we na chele ni noi se ve tin ai bo we tu chung ATSUM min ahung pan na alo amen reason chu chi chu hi bo chu chi lang chu tham tak na ko ngai ke no ten izo no chu ke sa ba valley hill phat ta nu me te yu si ka pang khom su ke yu ve e mi nu me te ni no te ni chung chang a chu nang ka do ni don but lo lai hi okay zapi atam chana hi thu no bo tam jang the hi chi akhang to ki tu a hi nu mei chapang ho adi a nu mei ho nu te lam kai khat hi na a chu nu mei ho ki ven ki chi thei ding do le I te lam pangin hing leo hi tabang thu su ho hi chung wa a hlung mo jep dem ti tham khat na ngai dan nan hoi thei dem ka ti cho cái này đó chứ na cái trong cho cái gì nó mẹ chỉ ta phật nung cái sao chun ta ya cái nan sei na in abang loi khat chun nu mi sa pang hoi lang abaza na wa le hi bam ti loi comment za chum nga chu ai wa nga ke on cho jo si chu ka su thim ma ba amo ding chu culprit ho a phalu ho chu e cho chu mo na ki pi yeng a he e mi hon isu I cha te vin asu khelu asu khau chu ma ke ko ai tai tu nang in nei do pa ko sei nom cha ele government in jo a hi thei chanin nu mei te ho ki ven tup na ding hi security phat ta chan ei koi pi van lang chu le in songa jong mi nu mi pa te hon cha te ho chanu te hoi phate cha in veng tu man lang jan no ya hoi lang langa chi le wa le ti ho hi parents on minu mi pate on chanu te ho hi pate chan veng tu men lang I chi chung chu na chu police lang ati chu security lang ho hin a hi te janin nu me te ho ven tu na ting hi government hin hi so hi pate chan ei koi pi han lang hoi lai mun hi dong le nu me ho che do lo thei wa do lo thei le ki hi lo wa ai wa nga chi chu ki ho gel da na hi nu me ho ding in adang dang tu pasal ho in tan te nu me ho hi government in ke ho ai vet tup na diu hi mun tin jo si a hin security ai koi pe wan thing lang ga ma jong phai cham ma jong government in security amun angai cha mun jo sia koi the han ti abanin ti ai ka de yu he kai kom lang ka ga ngat nom ki ne tu chung thu su he di ta chei dinga chu nu mei chapang achang se awa le na I ham khat ki lo hi yong le lungdam mei mei nu pa hin lai azi masanga azi nu ki bol ki ti chu lai na chu ting le in the broad daylight hin lai sun chang noi ti the hin lai hi chlai ta thil su hin alam khan achun SP Infarvis supervision noya o si ho adang dong lam kai na chun culprit so chaman do ta ve aman na chung amat wang vin e ho hi ilungu an chimpun hi chi chung changa hi valley based organization like CSO ilo le CVO skite ho
hi thip chet naum pau hi ipunawin EP hi amo akun EP hung le I ho hi neo kha satisfied na ki hi thei deu dem ti hi at some te lungelin itabang in EP hin bolu le some up to some extent ilung al thei dem ti tham chakat I ga koi pi thei dem chang cha di e isu hung ma chu kyo long hen case one condemnation han pi ko to sia chu akilo han wang chu an ke vet chu at sum chun han ke bol chu hung gei diu win he an ke vet chu namai chunga khan si hi ama hi chinam ama hi naga hin ama hi meite ama hi muslim ma hi kuki hetia kivet angai poi ka ti e chu numei chunga hi khan si no ting le thilse izat wanga numei chunga thilse ki bol khan si sanga mimlung vo zang suna pui hi chia hi an ki gel chu chi ning kum tong tabanga thuslen ta khat su a chi be e hon long ga condemn ti khat su na itabang humanity approach khat su nei lao iluhan nong chu them khat chu kiluang tho tho de he awanga chu athip che reng wa hi le na civil society ho chu athip che reng phet wa chu ki gel luhan ro me luhan dan chu chia chu kai ka ki ho wa he ama ho a victim te insumi ti de tan te apalai ama ho a lai pi ho chu hung win ka kho win ka chun ilo a pham tin ka kho win le chiwangi ita hi mo thip san po te tu chung wangi ithip wa le khonung yong le mi noi se chan diu he e chu ATSUM chun chho thua hai kumyong ki kumbe lo he condemnation chul za chu me na akham khama chu Manipur thinglanggam ma dinga chu tu hin apex body dana akyum ji a he namro se tribal family fraternity zo se ki go na ni ki ji hin alien pen dan khat an aki hum do je chun press release ki chho thua hi decision ki mo la lo chu akila alo na chu tu chung wang chu serious ta kala u chu ya chu ka statement hong chu ve leo chun ipiham akidoi chu head su ke du ya chu officially khat ve ka se uta na anung chung so le aya chu aga akise le to na question pa chu really civil society ho chun at least condemn ga bol chu pc ham ka ti he after all the perpetrators belongs to them na tilsi bol ho so ma ho a chu chi chu hi to ngai chu nei lei khat hitabanga abol I khat ka sei chu mamuko incident a chu tribal organization tamjon condemn ki bolai chu ai wa lungdam di lo piu chu na ai wa ichan yam khat chu thil chu tension chu an loi tha chu chi chui bo cha ki sei nom chu tu hin team mo na nei ho he police custody a tavin hi chi hi a case file hi itimong ama case hi dan Indian Penal Code IPC ja ke pandan jong ke hello lam khana chun IPC cho ja chung hin IPC 375 376 354 509 any IPC hi chi hi buldan thea mai vi tu chuna ho hi cho la hi Indian danpi nu ya hi adi sana 354 ai lo 509 be hin chal khaleu dei omin hi chi chung changa hi a case o hi student union ho hin thamkhat te kap nan bol ji wa hi ama chung changa case file number ho hi na he no umam chichet hichilang legal metal langwang chu ki ha bui pi po na ki ho chun ga dei chu ti ya le ki sei chu ni ichi legal pauti da legal jargons iti hoi e hon long technical lang ki ha het pun en la aki sei pen ju khon ka sei chu it should be exemplary and stringent exemplary ahi na ding chu khonong lamin an bol kit na dinga a bol kit lo na dinga kichat na thei khat punishment
asting chule stringent chu iti define boldam iti ale rigorous punishment ti ale jail chu kumsombe umun ai chu dana chu tho ya na a legal book so chu tho ya chu kumsombe jail la hitabang mihim chu society ka sagu sep thei thil phalo society kina sa thei mihim chu kumsom ma somni uma ipc am ka ti tu chung hi chi thu su ta ke lana ke man hi mi li hi ve mi li hol ai mi khat hin isu pinu chu force a clipping ball theina dinga I chan gam khatna su gimna physical or mentally harassment jong anei u ahin ai wanga chu thu su ajua ka sei banga chu thu su phabe mai appropriate action will be taken if they were found guilty kiti ho dot na chi na lai ji ai sentiment yam ni tham khat chu asu kha hin te tin ka gele na hi chi to kilhan na hin inu lang tham chakat ka ga do be nom khat no min tu chung thil su to kilhan na hi nu te ho hin masanga Kuki women union Manipur ho chun pan za ni nan la jibin tu chunga hi alam khana se dinga cha action a concerned department home department chun action ala chu mi pi mu theya chu thawai a hin asung langa hin nagel ta bong wa hin government in hi chi go nahi hin pi ta hi hanang le Kuki women union Manipur te hin hi chi isu pite niu chung changa thudi ke pu do na dingai pan itin ala di vem tham chakat naga koi thei de ka gel thu bi ne ke ho yong ka ke hu ji bin tu in idei bang bin action hung ki la ta hi le e ho hi tai thip chat a diu ham ai lo le I pam I bol be diu ka ti thu be tu in chom chakat ki ve de hin ka gel bang wa ke ho dei banga lung na chim se na hi in bol pe lo wa ai le ke ho jong I pam khat I ti bol dam ti chu ka kêu kit điều ai na lai ne ta chu tip cha na ta chu ka mo ma tha ka chu ti tip be điều ai pu ne hi ti chu ka ga sa no min chu ting le an ja wa I sei na wa chun khat chu ga sei be ki num ka te yo tribal te hi thing lang mi te hi ki ti mai tin Christian patin ho yo Christian community hi ki ti mai le cho hi tu ting le an jong Kakai no an sei ta kin ta chi expose sei loi ding ti pa hi sei nom po be a ye chu chanu chunga chi thilang so ting la anu pan lunggel khat ani yin he chi ka chanu hi tu chu in che su tan ya ka khan a phak nung ki so hi chi ki sei phong le hen lang I tam khat ki bol hen lang hi le ka chanu hi kunung le sei na ding thama ding a jinei na lampi no pha de hi ti a hin hi chi banga chu tu chunga jong hi nu pate ni chunga hi thil so hi in e cha an khat ka sei no me ama hon a sei na ba chun paper chun tin ki sei a sang khol ho su pi on ki ti mai mai hi e cham ba ta in a hung ki sei ne he ale kyo women union ten ka sei ban a sang khol a pun ve ho ki su mai mai ai pui a pe na hi ama ta sa po na ki chai de a ai nei po a ji pa ma sanga ki po hi chapura a po cha ke ya chu ba a to si no ai tai ti ke on understood na kala a hi te ya chu ama ni yong hin ki za pi lo helin ke ho ke al dan nin pha ta cha in I chi thu do ya am teng le sei thing sanin e sei pi ule ti hi ke on ka ngai cha no he hi chi thil su chung chang hi chi ni khu thil su a chun e pe ha hi chi mi sugan thia mi gim bolding aniki gung ho hi wear plant to yung ke lo chu ama ho ke sugim akilha do ndingang sunga ke sei thei ating le a mobile jong ke la pi ating le some other valuable things ti ho jong
kila pi ni cho chung cha nga hin adang dang cho ga hai ta dile tu chan na hi ka vet dolin ATSUM te hin a hegil pe ne tin kalai ji chun athil mang ho hi a victim te family ko ma hi Hanover ki bol tam ngi chỉ hết nôm chứ lang chu ka ha het pui ka tiu chu ki ho chun hi chilang neo cha cha chu ka ga bui pi povin mo a ki sei chu ka ga sei nom chui le phai cham mo lunggel kum hat kum ni sung hen ka vet na le ipam ultra nationalism ki ti khang tha lai no hi chi ho hin pi bol wam ti le ga vet na hele thinglang mi hi mudana hi nasata in ipam anwa khang vin na to chu ga se ya le tiang la the he tu chung issue he kewan kalau hi physical assault rape or molestation he chi sapavin ga ki se le this has been used as an instrument to create fear psychosis among the hill people adi ta hitia hi kila hai hiya hi hitabang numei chung hele nga ga khan si kito hi akivet hi thinglang mi hi ver isopi ho phai chama ho hin phem lung hi ga su lung neu na ditabang khatna hi agial ham aje chu toy sei wele numei chung hi in muntina hi akimu thinglang mi aji bela ilai sun akivoi hitabangin hunamin akibole alowa le mezu a hong hong chu police ho puwin ami ho ala pi wa na hitabang event met na hele very well coordinated asting le akigong to bang jing ata chom cha ga se le ki veinu pi hong la hong chi ga chi le thinglang ni nu mei khat to mei lei khat chi tham akina tai akina ale adi di talowa ating isopi phaicham nu pi ho ki thoso ke wa thingla nu pi ho mo wo jing una hiti tabang khat hi tu kum khat kum ni sunga hin isopi me le ola hin thinglang mi na sata mudana lungthim wang ong penge henge political issue ho to hung ki timat nante hung ki timat ne to Manipur la political issue za tham khat thinglanga omji a hin thinglang mi sunga hin mudana hi na sata umin ya hi ai thele phaichama thinglang mi ho wang I thei chana ki chi thei wang a phai ki pam me pi Mangsi ko ma thu chang khat ka ga koi be nom ki nin tu hai he thei ta vini ki discussion chom cha ke holim na wa hin ATSUM te vision jang alungge lu jang he thei ta vin hi chi ta kilan na hin nu te lama adia Kuki Women Union Manipur ho advisor yong a hin ting le valley based organization tampi lang thai ni nu he ya chu chung cha te ho lungdam lo na chung cha nga hi valley based or civil organization ho ko ma hi sei thei thil amu aki seya le amon a boarding ting le ho yong tham chakat kilung na yong le ikilap lung mong thei na diwa approach ball na thei lampi theyam ti hilungel tham chakat nen koi ding in ka ga dei se pa e jiang chu do dinga kilom ta hin to ya kain a sei chu le bang loi khan in ngai han lang le adi pui adi mai the e ti chi ho lang hi lo ba valley base lang on a ye chu communal am na lo te ding hi valley hill he cha ai coordinating cham na am na te ding le integration communal harmony he cha hoi ki cham de la chen khom na ding te hi mi ama ho la ajong mi agu nga chu tim se de hi te ya chu nang na se banga chu ama ho la tha kai ja ai ama ho amen ta lu alung ke lo bo na ke in ai na te chana kina lu te ki het thim ding ti ai hi in abo aka la chun mi him ngai na choi lai lai ai pam khat na su in tin alang khan en anadon lu alang khan en anadon ai chong chu e ho lung ke la chu chi chu a hin ai wa nga
valley based nu pi ho to Kuki women union te hi chele Naga women union te tribal women ho mun atam zo ai ka kiloi khom wa Manipuri ke lo ding Manipuri cham nam te ding koi na chakin na lo ding nu pi te nu mei te cham pi sa na ipan jing di we ti hi ke ho asunga ka ke na we ye chun twa nei do pen to kan sei dai ta ne ilung na chim na diu tu chung thil so a he lung na chim na diu ama nang ipian bol wa pham chu ke Kuki women union te ta ATSUM ten chu loi lo go ho to kan sei pe wa khat we be cho media ipam khat involved in lang press ipam khat press club ma na tung tung man la in cho i ho ni i ga sei le le yo ngai be okay ai ba okay cho ke pa me them khat chu sei pi ya chu part internet arrangement na tiêu hết tiền sung thu hiện tiền amo hết định giống xây nôm om hi na chun tua hi part giống hi hung be lam hi tan part om tapon a chai na chamcha adia tuni cha telam dola simlai langai ki loi khom na sang pen ting le I platform mu tabang yang hiya at something a chai na tabanga a Olympic deal a sei pi deal ka dei khat question kan dong nomin thu do chu Manipur la stakeholder ho jo si hi tunia hi vetna le avai home government ho hi si nei lang nei cha chu tabang an au min hi chi ho hi I tilam doling government in pan lale asunga stakeholder ho jo si hi ki tu chen in chamna human rights in ei ho yang ki tu chen in akinei thedem ti hi is a civil organization student organization khat hi na government jong ga sei pi thei umin te tin ka gelin ji chun ATSUM te hin government in hitabang hin thil bolan nang hile zat la nam ke ka hi boina ai lo ki tu mo no hi hom de vin te tia gel da na mai le education secretary pun chamcha in sei pi ding kan team tu chung BJP government biren led BJP government hin imahin piam khat realization bol kim chief minister sipan tu achun go to hill tin na slogan in han nei ata bound zon a bol in ama a predecessor pa ibobi chu senapati a chu la lut sa lo ukrula chele mei changa na welcome mu chu ale ai chu a slogan hi ama hi ukrul bireni ukrul che chu very warm reception api uchu ale ama hin to BJP hoi kaga athil bol hi biren hi asai do ha bol na he practice what he preach na he chun ATSUM in hoi ta chom hat ni ki ve chu tu chung government ni corporate bol do hoi bol lo dum ti ni ki ven athil to chan ki ve le mi pi ong lung lai phe a ki tong khomin thing sen ki se le to hi issue ma le CM pa to direct na phone ka ki ko tu ka to khom wa ka sei chu al ka gel pa chu a government hi elected person hi chu amon bon hi chan ge gel wa hele why not civil society hon na hi tamang lung gel chu nei mo wa PCM ka ti as ten la sa ka sei nom chu hi chi de hi tamang issue hi nam chung khat na nam khat nin hi tamang khan si na mei chunga bol hi miem sentiment atong khan asu tenga le mihim nong akina ana gal kiso na theidin mun umin hiji atsu hitabang ho hi exemplary and stringent punishment ki peding ki ho ATSUM te dei chu ahi pirenam te le hitabang thui ong so be ale communal conflagration umponte tinwang ki sei thei ponte no hi chung cha ngai pi Mangsi in thamcha naga sei no mo mal line khat line ni naga be hi chung cha ni thu hi sang ai ta ji in ATSUM ten ade yong chu government in ipam khat wang hin gel le ji chu ko women te langa ku ni nong ka ga sei no me ai cha ma hon no board the chan asung yong hoi ta a khul again lung nau chim mong mong lo he ye chun kyo women union te jong ka lung nau chim lo hin chi ai thei chanin ke hon jong da na ka to diam ka ki jot diam valley base nu me ho to na un ki ke hu to in tin sang ta
government in lung na chim lo wa thuan ten la wang koi ATSUM te ta koi ta pat ta kang keu tu chat wa tu chunga wang sang ta na kan to hi anom the jing in seding yong tampi me hi jong le pha nin ei dai ta povin agenda Manipur Kuki edition Impact TV channel ve a ngai ho zo si tu ni tha ke ho limna a ko na hi amimalin pan ila theina diu vin anagel chi hutin tingle tunia adia hichi ke ho limna hungpang adia panelist pu Kakai Singsit Secretary Education ATSUM Chulepi Mangsi Haokip Advisor Kuki Women Union Manipur amani chunga ke pathu isei to kelhanin angai zo se chibai mangpha